Ili kita yang konang kau tebangnya lain lo, aprangsi ke 18,000 bighas. Karbi Anglong Solar Power Plant ada ka EPDC la tumhan Karbi Anglong Autonomous Council tum long le ke pek hala bangso along le nitung pek hek he bangso ka cheso adun thu bangke lalo non advantage asam long ka chekroi la tum CBG gas la bangso plan nang GBG phandak tame suri phoke bakso se bighas long le ke pek thuji ku hek ke long pen la bangso ke chedon dunde la bangso athesin idu pini protest to kon Lalu, lahin lo alam bangke je Karbi Anglong Autonomous Council tum corporate sapansi long leke pekara. Ili tum Karbi Anglong Autonomous Council District Council rules jelang lo belutang te section 168 along jelang lo belutang te je itu non tribals mate outsider tum han long leke. Ente corporate Mukesh Ambani ke outsider kalima non tribals kalima. Alang kan bangke itung long ni kipek kansi kansi la bang klem sita dak itung Karbi Anglong long dubom indigenous tuman tribals tuman bangke eviction ki klem mate displacement forest long pen alaya kam se klem jong si la bangso CBG important pick lo takte Mukesh Ambani ha Mumbai lo ere forest gudo hala so forest long le alang li long le ende de chokke poisa le gabi bang dak li poisa da do people ada klem bidet bang fake bi Pekpi because ladak tumban side effect mate kaprek hidu hai hui panda doji kinangji gas an impo hala kinang ni gas bangke ili tumhan asma ki so pencenglok cancer ki so pencenglok kaprek ki so sini tum la bangke non man ki corporate ban long leke pekki pekki more si ili tum prabjin pen autonomous state articles 244 ke jong ili tum implement lo blotang te imethang jakong pen ili tum praban king tu sai tum claim hala bang so jakong sini tum lain muring murong posisi punya si asal asenja tumani ke sini pansi punya apa pikanto apransi Willy Pini Pachin pun itu lagi all party rules conference APHLC amai pu bilo kama sa sarada ilben chengsi dak council APHLC acharya sa CML lagi National People's Party alang lagi tamen nilitum solidarity bilang nang chejeng dulo bangso nang chejeng dulo athe bangke Karbi Anglong National People's Party sorry hills area long burning is lo adani phan alang phaname takuro pagelo CBG plan paborhai jipul adak install jipul so ISU la pan ajuri secretary mate former ituna Karbi Anglong Council ng kanilang iyan no non alang phaname ka pachini kana por pilo lagi hupindro rasi adani phan bangke solar power project Lasila, memorandum fax tame submit masih kese song te Karbi Lochali song hin tame Langoi langjing environment lalu ilitong site cutiki hai bangke multinational company tu mungkin udah kalau bangke different objective bangke ni non la so forward ilitong alang lagi all India government Autonomous Council sabha general secretary Assam government Delhi long BJP government stame itu kisung dat lapen papiho ba lapen ini perlum hon dipen corporate project ke manjuman ini tumahipen lasaran kan cetun thukan tuake hok la pamuhe tame ladak itu anjir kipu Karbi Anglong along ri lake rusan sing di si nang palompi hok lo lagi lasi labangso alamang ke litum lingdu meme Pini Ambani Anil Mukesh Ambani lapen adani
Rusem sensing di pancini ni, rusem sensing di labang so, karbiang long along, uposon pen nangguan ni, kacesong pen sigiwan, pendak, kuan ni alang rusem sensing di sacrifice pen sila so labang so, karbiang long along ni, ate kontigos banduri litum kacelong nangke, kacesong pen sigiwan, ini Mukesh Ambani puna adani puna chini ni, masih labang so along ni itu reserve nangko, ciputai ko nangko, si. Kalau aku kaning jatuh tukang tumak ke itu ada ni yang siladak banglo pulote itu environment alam itu itu dak kati long kati ke itu lah identity alam itu dak environment pencenglok identity alam itu kado kui tanggoy lang jing dak kisung proses itu yang kau jelasi lilihin dan bangke wan padi mula lah hampir sinang kadoi fans tabe cerupa cerupa sinang selatan bersih